uruhe ndacyafise uruhe uruhe kuna bwana musimo yo kuruhuka neza bana singaruka uraza amasaha yino n'amasaha muri Amerika cyo kibe nkaya amasaha yo tuba tuvyutse ariko fata uko ngo hajya nijoro ariko no mukanya mugiye kuryama ko turi saa 4 zirebe gute kaza karibu mu Rwanda bana asante sana twage dukubituku nk'imisi 3 bya tubona za Desire kubise kuri rezo sociaux zose tugira ati nyuma y'imyaka 12 now I'm back home karibu cyane bana asante sana asante ndashimira bikere nawe ndabona online no ndishikiye nanje ajibishkiye mu bwari bwati beat end yes bamaze kubona ko twagiye muri ca gice cyacu ca kabiri igice tuba tubafite abatumirwa tuba dufite abantu baba kuri ibintu bijyanye n'ikinyafrika cyane cyane abahanzi nibo tuba tukunda gutumira cyane kuri kiganiro African Show African Beat nibaze ko akabumwe ubaye umuhanzi wa kabiri nyuma y'amezi abiri kino kiganiro gitangane kuri Beat and African Show umurundi wije muri studio nyuma ya Jushuro bo muri Peace and Love nubaye wa ariko nubaye utuje live wa mbere wowe yadoreje video tumwe yibaza wa video wa video aho rero je muranyibonera amaso mu yandi dukubita selfie fast yes nani kuri Big Television Network turi kumwe na Nziza Desire nyuma y'imyaka 12 mwanya karimbo kiyo kagiye hit mbere abantu bakamenyera ko amahirwe y'amakaraoke danagaze akarimbo barakunda gasubira nigeze bakoreza ka video turi hano ubona yana basaze ngo n'umuyabaga abantu basaze bishimye gozo go tubwire urugendo rwawe rwa muzika nyuma y'imyaka 12 utari muri Afrika y'imyaka 12 nari muri Afrika indi n'abana nje nsoro indirimbo bazozibona kuri YouTube bashaka kugira account ya Nziza Desire muziki sinigeze magarika ushika n'ubu ndibaza n'umunsi wa nyuma ubu busezerisi nzaba ndiko naririmba ubu uje ufite indirimbo shasha indirimbo shasha no kurikirane kwa album yitwa Iwanyu n'Iwanyu ariko imyaka 12 yose utari muri Afrika tureke ko tuvuze Burundi Rwanda n'igihugu kimwe tugafata Afrika nini wanye kuri muri Afrika hari habuzi kugira Nziza Desire nyuma ko twakubona kuji Burayi ugenda hehe hari habuzi kugira tuvuga Nziza Desire hari habuze yesi nabwaronke byangombwa byose bikwiye rero Imana yaramfashije ndabironka objectif yari ubwo nyene cenza mu byaga ubonye passport y'Amerika avuga ati naenda nyumbani ndavyo corona generalitsinze kuko corona abantu benshi bambwira kuki yubu ari corona ubu nibyo byiza ariko warampamagaye uri muri quarantaine muri hotel mu gatatu kamata pari deka uri na quarantaine negira ntabwo ari gukwemera kuva muri hotel utatarabona ko umeze neza yes kiganiro kiracyari African Show African Beat turi kumwe na Nziza Desire muramuzi n'umwe mu ba legend batuvuze umuziki nyarwanda ndundi Nziza Desire ari mu ba legend tubyemere ndabishigaritse kuri kamera indirimbo zirazumvaga kera watubwira indirimbo yuzutu Dumyabaga iyi ni kuri atwaye kopisi yinde hari bitwa kura kuripa yes reka dushaka karirimbo kiwe kandi Nziza Desire amaidante tugaruka turi muri African Show African Beat naye kuri Big Television Network my name is DJ Tell yarabandi bamari iyo myaka n'indirimbo zabo za kera kayo rero ndirimbo maze imyaka ingana hafi imyaka 15 tuta aho muri 2005 imyaka 15 ukaba wibuka kwiririmba yes tubwire kera wari ufite group yitwa Buja Unit ni Buja Unit no Buja Boy irihe group abari mu Afrika iracari muri Afrika no iracari Burundi bari baririmba na kera bari hehe bose benshi bari Burayi bari Burayi abandi bari muri South Africa na ide mufise kuvuga ati tuzosubire guhura Buja Boy niyo ide dufise kandi mu minsi za nsubiye Burundi ibintu byose bizosubira ku mwaka wa kera yes tugaruke gato muri kariyeri yawe ya cyane y'umuziki tuvuga ati Nziza Desire ni umwe mu ba legend batangiye dufatiye ku muziki nyarwanda nabo abaririmbyi ntabwo bari batangiye kuba benshi ndabeshiga nyuma ya Debby n'abandi Nziza Desire baratangiye hano kweri kiriya gihe wakunda kuza gusohora indirimbo zawe hano nuko hari hagezweho hari hafite ama studio agezweho ama studio numerique byari bigitanga gushika muri East Africa mu Rwanda babaye bambere kuronka izo studio niyo mpamvu avuga ati kandi Burundi nje gukorera urazo kugira dusohore ibintu biryohera abantu twatsinze kurondera ama studio ahari meze neza kabisa ni muziki yawe yasohoka imeze neza atacyo bitwaye kabisa uyu mujama yari mu present hano mu Rwanda I see
Patrick ageze ari London abi London uwe murabura muraganira kumva kumazera ko indirimbo ntabwo nakari mu maso abanya ari akari mu twasura ni karahera karahera ndibaza umwanya umwanya mugabo kazusoka mu misisi. Yes, nyuma y'imyaka yose 12 uri muri Amerika ariko wagumye kurikirana imiziki ndundi cyane cyane nyarwanda ukompaye igihe cyane mu umuziki ndundi cyane yakatavuza ko umurundi umuziki ndundi kuri wowe ubona ugeze he? ugeze kure kuko abo twasize baci babandanirizaho n'abandi bakiri bashasha baci rero bakurikiza ibyo abandi babandanije kuko bo ni bahangayise nk'uko twitwata turi nk'ama social media yarahari mutezezwa kuyinginga amateleviziyo amaradiyo kugira bakuvuze kandi wasanga televiziyo ari muri radio kandi abamenyesha amakuru bari gusaba imikino n'abamakuru n'aba entertainment bari urumva rero ibyo byose byatumye rero urungano rushasha rutera imbere no mu Rwanda barateye imbere mu Burundi barateye Rwanda turagarukaho gatoya katugure ko te Burundi wowe kuri iki gihe uvuga ati naho je ntari gukomeza kuririmba hari abaririmbi navuga ati twarabasigiye baradusimbuye baratugombora naya mazina utubwira abaririmbyi bo kandi turese igihe cyanje abafaransa n'abarero tukireke ko kidumu hari abandi baje mu nyuma ni baye uvuga ati mu Burundi ariho nk'abitwa ba Natasha Bamba ba Peter ariyo ba Peter niyo mina kitifero wako ariyo mugane wa no bisengo bamutaze ngo CTB Satubi ariyo abandi bitwa ba inde ari undi muntu cyane bakiyongozi bande ni benshi muri abo bose ninde muri kano kanya kugiye ati bana Grand Frère Legend nataka collab wavuga ati Peter kuna problem oya je collab ni abari bose yes kuri ibyo rero kadukompare igihe cyanyu mwebwe narabasha mukadomina umuziki musoya hariya i Burundi na hano bituvuge kubera ko kenshi mwako ni wowe nyine ukunda gusera no mu Rwanda si bose ariko watusanga n'umuziki ndundi hano mu Rwanda kiriyagiye barakubita cyane ubu nabo basohora nukivuzo nko bavuze wakigiye cyane kuri wowe ubona hari habuziki nuko igituma kibuze no je sinabivuga ko ibintu binini nuko abahanzi b'i Rwanda bace baza ari benshi baca urumva abamenyesha bakuru bino baca babona yuko reka tuvuze ibyacu ko tumaze kuronka abahanzi benshi ibyo ariko mu gihe cyacu abahanzi b'i Rwanda bari babiri batatu sinzi je nasize Dr. Leo Stanlinga umuhanzi w'i Rwanda ubundi nasize sinzi atari baje badukuriye abasampoto amasamba nta generation yacu abo twanasize abo bose naje kubumva namaze bade benone naje kubumva mu 2010 nabo je nigeze mbona kuri wowe uti ariko tujye kuraba iyo bo basoye hanga muziki nyarwanda ni Burundi bakubito kandi ukajya hit ariko tukivira zya ndirimbo z'i Burundi zari hit hano zirabuze tuvuga ati ni kutamenyana promotion baye akagenda waye yakasokera wakoresha kugira mwebwe hano babamenye ibyo shaka Tuhewe sinzi gituma nanje biranangaza sinzi nicyo gituma nzoshaka ndamenya kuko hari Burundi indirimbo z'Rwanda nta n'umwe ataza abahanzi ariko ngani barazi ngo si bose hanyuma kandi habuze ikintu ndibaza abo bamaze kugera mu rwego rwa kure ndibaza natwe duteza kumenya icyo abandi nabo bakunda kuko wumvise indirimbo zacu z'i Burundi n'iz'i Rwanda kenshi zirutana ko ngaraje n'ururimi Rwanda gusa ndibaza umunsi umwe kukoranya abamenyesha bakuru twababaza icyo kibazo yes kiganiro kiracyari African Show African Beat turi muri cyangije cyacu kabiri tugiye ku musozo gato Ziza Desire ndashaka kamera Ziza Desire niyo vitano ndashaka ndaguwe iminota 2 ibintu byose wavuye muri Amerika kuvuga ati ngiye kuganiza abarundi abanyarwanda no muri kano kanya uburundi Burundi BTN barayibona bati ma platforms zose ufite startup ufite kanal ufite na televiziyo isanzwe ya tele ndashaka kugana nabo rero baratelefona ari benshi cyane gose ndashaka kuwahita eritiye mu kabira yeni ganiriza abanyarwanda barundi n'abafana bose muri East Africa banje n'abatarabafana banje Burundi nangiye kubifuriza amahoro y'Imana ngani kubabwira pole niki
kiza cha corona tuzogitsinda tugitsindire hamwe twese Amen. ubuzima bugaruke nka kumwe kwa kera nico nashaka kubabwira nje ndabazanira urukundo n'amahoro je nibaza ko uno munsi ari kukwakira kugira tubwire nyine urugendo rwawe ukuntu rwangenze neza then ndazi ko ufite projet gusohora video shasha mu minsi nizere ko ariho tuzaguha time ikwiye ukaza nyine ukabashika izo ndirimbo zawe turashaka twibuse akanovera k'umuziki wa Nziza Desire wa kera z'indirimbo dufite video zibiri wasohoye shasha imwe shasha sohoye mu minsi yes nawe baraza ku mwanya wo kwibona okay reka rero dukomeze ikiganiro African Show African Beats tugiye muri mix video na Fight for African Show tunabibuse ko Fight for African Show ari mwe muzitora mwanditse kuri number tuba twabaye imbere mukavuga ati twari indirimbo bamwe twandike mushaka ari nyinshi tufata rero tukazishira muri myanya itanu ya Fight for African Show za Desire abashaka kukurikira muri kano kanya muri rezo societe zawe n'izindi ni Facebook ni Nziza Desire and YouTube ni Nziza Desire yose ni Nziza Desire wow yes ikibazo kimwe umuntu muri je urwo rukweto ruri mu bintu bidasanzwe abanye kuri Desi urwo rukweto rwitwa ngiki urwo rukweto niko ndacyabose Kigali nta kindi bambaza urwo rukweto ubundi urukweto rwitwa Sacramento umukirundi bakagwita wambaye telegram na vumbagizi wambaye telegram ni ikintu gikomeye cyane gicawe telegram waruza kare ufite agaciro kangana gute agaciro ka rusino ruvuga gakwiriye nka Mercedes Benz hanyuma rufise assurance nkunda gukubise gutya ifoke assurance kikuriha assurance ifite kabine ntabwo byoroshye ni kabisa yes okay Nziza merci beaucoup urakoze cyane kubona wisho kwita bitumire bwa BTN namwe murakoze cyane kandi nishimiye kubabona kandi abana bemajwe mukora uzoza mubikorera n'abandi kwema turishima kugira ngo umuziki w'i Burundi u Rwanda yose utere imbere kandi rero bashimiye cyane bakoze cyane okay